ngamzio yabo nuonese ukana bwa Komori vanu ngamnongoshi Komori haba message yangu nakafuta ipase niambia ukana ngabo maraisi wavumbulwa kabajavumbulwa nti shabamba maraisi majirani walalika wandu walalikiwa ngwajuka ujarmo investiture ngarilinda orione paske enti ya bushini wa majirani wongo una usiu hezele ngodor za watonkiwa wabeshewe wandu waretewa shakwaja bechewa dhahabu ya hao kwa beshewa dhahabu ya hao eleo bwa Komori azali leo ngwambo ukana halalika maraisi ngwajuka huja Komori samahani azalile ngwambo ukana halalika maraisi ili waje Komori wa muhenti kirasmi na we maraisi majirani wao nti pia ngwajua ukana kabati amani harumenti ya Komori, kabati ushinzi harumenti ya Komori, kabati uaminifu harumenti ya Komori, bal hate mahakama ya Komori, kabati mrum Komori uamini ukana baishwange na haki ya shitaki ngujuhundra hesi tu ya swahili harumenti ya Komori. Ele unga mfikiri ukana bwa Komori nga wajuka uja wajenia bwa johansi azaliki rasmi na waono uchamfu wafanyiwa nuwandu wazingiza sumane azali hakabanu wanu azali ile innocent par exemple shao wandu wahimilia sumane azali waone manje wadiwaze danger haukaya leo zinongoza jiri Komori wapatenti ya aibu wajipata aibu waonesa kapasite hao waonese kapasite hao wandu wahimilia azali waonesa kauti wandu walona ankli waonesa kana group ya msaidie na belu waonesa ukana woti wandu walona hikma woti wa aminifu woti wa nadhifu haukaze nongoza za fanyishi hale 14 janvier 2024 kabati mrulo harumwe dunia ya tuona uchamfu ne incapacité ya husu wandu wa hilonenti hatu leo izo tiyasumana azali waudu wandu wa himili azali du waluwa naifu waluwa bungufu waluwa nai waluwa ni watumba mpaka wa Komori yabo leo umedimsaidi gumsese na domo la weha belu ngwajuka nti wadorongo wanai wamba ndongo fulani shakabati mru tuhelewa ukana ani hata asumani azali katu amini wandu wa mwimilia mikala wa uzamba ukana imana walo wafa azali yafanya gwanzima 2019 na 2021 ay na 2024 samahani dabukana katu amini wandu wa hahe kakoli azali ngu amini wandu hahe eba jufanya gwanzimaje bukwa wandu hahe haini mrungu metrizo hao azali hajua ukana belu katumetrize mbajini belu katumetrize fumbuni msaidie katumetrize mbude na mitamihuli katumetrize mahalani pia mruja msaidie ngumetrize na mturambia leo inu mruja belu ndubana kanzani wasuliswa muonese bwa Komori kajuzi dimashi au samedi belu haka urongo wa harma bunjilio la SRC la kaya ofaye de femme haone saza example mbili yao
za Husuburuhani mboseti zamba rume video yangu ya mwiso na Abdou Swaif ila vize rijua kwa kavumba Abdou Swaif ka belu leo ngusubuti ya rongo ya beukana Abdou Swaif wafanya siasa haruma mahamingo mitano hajahidi haruma voti haundu empursa sahiha haundu empursa sha kahiri empursa ya Abdou Swaif engeibuli wa ijai haukweli haukenge kweli havotewa empursa rojozi jua sha nyinyi mtokanti mpanga mnikawandu makandida ze pourcentage mwadhumani pasukinga mjua ukana kamjavotewa kabajavira voti le 14 janvier niwonese ukana wakaufanyiha suluhu ya taifa Fomboni inu ya heze akoro za Fomboni wakaufanyiha some de Tananarive ya uhuswe situation ya Kakomori wakati hiyo iba belu kandahu wakati hiyo yemsaidie hukandahu wakati hiyo kabatiba hanu ikao wakautaha wahundi shawiri la Hussein ya Komori Abdou Swaif ya tuhundiha hauka Abdou Swaif wedea haka harume delegation ya Tananarive yemsaidie hukandahu wakati Johari ya rengo honda burubwa yemsaidie hukandahu wakati wakaufanyie accord de Fomboni yebanu msaidie hudi waza ukana wewe de mndu warongo ambokana ze azalizi hazinji kandani yemsaidie hudi waza ukana wadu warongo ambokana ze azali zihazinji kandani wakautol muazali manani yemsaidie hudi waza ukana imana ulo msaidie Abdou Swaifu Abdou Swaifu ya wakabunjiliwe la he position kati wazaliwa mwa azali ema opozane mapuvari wakauona na izenongo wazamba babo msaidie ya chongesa Abdou Swaifu ya hutama jamaani wanda wanomi wa ministry ya bolelo inungo joambi ukana Abdou Swaifu eti hindu yemsaidie hudi waza ukana Abdou Swaifu hauchangiria mwanyise parti CRC hasibabu wewe hamba ukana ngwanzo uke kandida 2016 shazali kana ujo uka kandida wakawandu hamba ukana ye kandida d'office wa SRC hamba asuma nazali msaidie na Abdou Swaif mtanganyiha muungwe SRC hasibabu kana azali kana ujo uka kandida mumuhimilie azali kana ujo uka kandida mumuhimilie mwende muungwe SRC dawana Abdou Swaif haka ungwe SRC no ili wewe msaidie uke kandida Abdou Swaif hauharaziza utike vice president wa Mamadou 2016 no ili uonese azali asumani ukana emana mwanyise SRC bogumsese homa weni ambude ili wende kandida 2016 sha hova muo no mavuankli no mavumaarifa bogumsese msaidie ujihundu wende vice president ikao Abdou Swaif kaja kauta wende vice president valai ya zamba ukana wesusu la siasa kajambandrabo bogumsese homa weni msaidie vanu ya kauzamba ukana wegumsese wetimdulo wesusu la siasa kajaona ndrabo Muhammad msaidie ebanu Muhammad msaidie ngosubuti leo inu ushangirie wandu warende Abdou Swaif nai hudi waza ukana imana ulo hindu Abdou Swaif yemana wakaunji harumwe gouvernement ya ikililundo side alliance yandi sangongwe yakaube ha député mofu yende sumplea wa marehemu Abdul Karim ministre des affaires étrangères mzamani ngura mrehemu bahanu yalala yakauonesa kamfanya alliance hata yeravi ne UPDC hata yuhube ministry ya bolelo inungo joka kwamba hindi bogumsese umedimsaidie ela ebanu leo mndu guru la hitwa belu nguju kaujawambe ukana Abdou Swaif yeti hindu leo Abdou Swaif ya hurenda hindu
eya hube harume sersendo bobelu eya kauhambia u adere harume sersendo rambi mri hambia u adere bayo hamba Abdou Zoif ze projet za kasifaderi pia kati ya Azali 1 za kauhumiliki hasaba wa Abdou Zoif leo Bakari hodomoni ola mna haramu tona mbaba wakati ya balie Khalifa Airways ya Jakomori ya kaanza ya hunde agrema ya buwe agence ya huswe ya volia ya Khalifa Airways ido Jakomori direct ya nguhe Faransa direct ya kauhutiale dingo hata hizi kubali hanendo kati ya Abdou Zoif leo inungo tuona wandu wana haramu wa mazi watu na wababa watu ujua baba hao mdo wandu watata hao wamitiwa hata mbaleso keja tuhalo harume miri wakaulaziwa waje hodomba kana Abdou Zoif tihindu Abdou Zoif wapeu Abdou Zoif jao danyimba imsaidie ukanda huya uzayando mumsaidie ehumedi msaidie ya uzayando imbaba hondo mumsaidie uko wewe husubuti huzamba amba zihazalizi hakanda zilokandani zingizo zinji Abdou Zoif de hurenda hindu bugumsese belu domola weha ya hurenda hindu ya hurenda mwana nguna msamihi Abdou Zoif baishwa yesabena hamadawe yani ye mbushi hamadawe Abdou Zoif ya mbushi hamadawe hazalwa bushini yesabena hamadawe bobelu shaimana ya ngarigomba Mungu si wandu rimjuao Mwenyezi Mungu ya mhifadhi na dezenjema ya hurenda bobelu leo waja wamkaushia zenjema ya hurenda Abdou Zoif ya jaho kaushia ye mwana ya kana Abdou Zoif ye mrandrazi ya kana Abdou Zoif yohamba Usufu Muhammad Belu leo inungwa nzo wambio kana Abdou Zoif ye wapeu bobelu leo inungwa nzo wambio Abdou Zoif ye muibo msaidie waudu wa mrendani hindu yemsaidie ukandahu kati ya akoro ya Fomboni wakati Juhari ya rengo hoda burubwa yemsaidie ukandahu ukamna msaidie shati msaidie ukamna msaidie nrohamazi nganjo subuti nzambe wakati hiyo ukanrohamazi belu wakati serse ya tungwa ukaudenda hidrokarbiri wenda wameatike wenda waonesa Abdou Zoif kama nemba jini jao Abdou Zoif nguna msamihi ya mrende hindu na dezenjema ya hurenda rito ujua kahazirende nro hauka wewe mru wapeu bobelu wewe mru zanatani mziro mazanatani kweli zanatani tisairana lakini wewe mru wapeu bobelu ya bongeleo na mfanya mipango na mrende na mfanya listi ya wandu warende Komori nai warendo wana wa Komori nai shabelu na msaidie kamtina leso ya uzaonika wandu kamtina leso za unika wandu donc leo msaidie na belu kamtina leso za unika wandu wanu mzingaro atizamba juzi ngamparisiwa mri atirenge vedete yatawa mri atirenge japawa mri na baki haramenti ya Komori hamade ma autorite walo Komori wabaki samani wabaki walo yabo wanaoe komba nimwambieni ukana wallahi hena mnamtwalia uwandu dena mnamtwalilwao wana wa Komori wala mha wana wa Komori wabahawa decide ngwata wafanye zitendwa keitia opposant keitia kandida keitia mrubahi shanga muamini ukana ngabu wana wa Komori wa mtwalia oni wanzoa wa mweneseni kawodo wenye Komori wamengoni muweni nye Komori shati danyi madwalimu tindanyi wandu wapeu tindanyi wandu mto fikiri tongo katide zemba za hanyu neze fami za hanyu wana wa Komori wala muha uhara hafu hena mnamfikiri ule 26 Mei
mfanye pasasio yode namna walu wana wa Komori walu harumaze timbali nabali wafikiri mtifanye investiture yode namna haini wandu hene mna msaidie gumsese homa weni na domola weha hofumbuni mtwali ya wandu ili muametrize yode namna wao wandu wa mtwali ya oni kabati bobira kanza ni wanese mbabi yangu marabala tiadisa video zuki wangu za Kiswafwani ngamuta usamaha ni wanese ukana ze Junaidi ngizo zinji umalani pia wala umwenje urengwa shato do Djibouti undu umwenje koja fanya mempa di sekondi uja halafu zuki wangu za Kiswafwani tielewa ukana ye video isinyalewa shaila tudo mwenje ukuyabona mteze jemu hawinji iliye video iwasili virendo kanza nuonese mbabi tena armawe plan lo niyo banu ukana tiono conference tujua conference de presse tujua ila point de presse yafanyishiha na wana wambao ukana wo wasingani mimi timsingani miti mhambu shahena mna naelewe makalima ya kautekelezi wana wa watoto wala wanaziromba mbuzi wala tiwandu wasingani haukangarjua ufahari wasingani hambu ngarjua ujamalifu wasingani ya hambu ngarjua mila ya singani ya hambu wanazijomba wamezi wabungufu wahomji wasingani wazalwa singani shawoti wasingani babanu mrujwa uzalwa mjini shaiti mo mjini wakauonesa ulainifu no mezi no tumba mpaka wa hao wende hata wa accuse son excellence ancien président de l'Assemblée Burhani Hamidu ikauti zamba juzi kana haini mru autorite mkomori nguombo dua ya kehama Burhani Hamidu ho hanza edini hahahe ho hishimu wanadamu he mastehi ya hahe ne adabu ya hahe ne mila ya hahe Burhani Hamidu yena mastehi yabule wanajomba wanakatoto wana mbahama za maji za singani mdoheya mweka kontro ya Burhani kejazia kena ukiri mji wa singani pia uke Burhani dakoro shahena mna mwarongo warielewa kaula ubamuo rielewa kaula utumba mpaka rielewa kaula wanidifu ay ulati wanidifu shaula umezi na ubungufu wa he director wa Alwatwani yado ramene wanazijomba wakaharingwa tahokewe wajikompare na Burhani Hamidu na singari jua hata Asumani Azali ye mtendeani yetiba na Burhani harumwe hambu ye kazi tendwa kazi tendwa azala Asumani yetiba na Burhani Hamidu harumwe hambu ngarishikiti hawle ukarigone wana mbahazamadi za singani wadomba ukanahari wakize Burhani da nyimba emzalwa nindo baba hanyumba au kakarjua wenye singani ngarjua wenye mila ya singani ngarjua wenye zitendwa za singani ngarjua kufu wa wandu wa singani halafu le longo unaona wanaziromba mbuzi wadokanti wehe armamedi wa bahari wa singani ngwa yakize Burhani yeze degaza jiri singani le 24 mars wala si Abdu Burhani baishwa wala Burhani dakoro shanga bati mdu toelewa ukana wa singani ni mashababi ya singani wakaudaize haki za singani yabo nyinyi mwanzo mjirende nyinyi mkaurongole singani hao mrongole hambu kabati mdu to ujua ularume Komori kanyimba hazamazi za singani mlala usingani wa mjamani director wa Alwatwani nyimba hazamazi vanu mreka mumjini ti ukahari mrunge directori
mreka mumjini ti ukahari mdunguvo juba, mreka mumjini ti ukahari yeye nguva yo joho haungu kazo mharuma. Shasifa za mndu mwana muka mjini, mwana mumjini izo zo uone haheze twabia ne mila ne zinongo zonti undo bimruba ni haburhani harmwe hambu kabati ikazitendwa toko tishikitiha ukaleo bao babu hama buruhani ngumro wanazijomba walala usingani wamanipilewa haukabalo wanazijomba wasingani wala wakaurongo wala wamanipilewa warongowe ikihama wasingani ngabo wandu wasingani walo kontro Burhani Hamidu na kabati mdu utoelewa ukana wasingani jimla ngwao Burhani Hamidu wasingani ngwao Burhani Hamidu wa kweli shema bahamadzi wakona porojwa uka Burhani hauka Burhani timbaha ya wakamna ujwa poroka Burhani nyimba haza madzi sheze mpahaza madzi ngamjoka mwanrola china tikaanza ni wonese tena bana ukana Kiki de la République harejei Komori rangujana na Singara Lindao grupu ya Belu Ngarlindao grupu ya Belu na Gumsese homa weni au kawandu wandu waluwa peu harumezi inu msaidie gurula Gumsese na gurula hitola dumula weha wala mtuliara ya jirendao kaya mfumbuni wafumbuni ngaru wajuao Beluha niwonese ukana Kiki harejei Komori rangujana Ngarlinda oriwone reaksio ya hanyu izo maka unongona uka Kiki ngarjo mfanjao ngarjo msajao na mumrenge Kiki riwone na mumarete Kiki riwone parce que kama marete Kiki quel que soit ngamjohelewa hakuba hanu mzingarwa wahanu mwalaliwa wahanu mpangiwa safara leo wala mkaufikiri ukana Kiki kana urejei Komori mfikiri ukana Kiki ngujo kamuhara urejei Komori mfikiri ukana Kiki ngujo ani kana usubuti ya jusemato hata ya konfirme biye yahe ya rejei Komori Kiki harejei Komori rangujana Ngarlinda wezi tendwa za hanyu nizo mahamba haukabahe Kiki ngu ampangiani na mtu mrenga riwone Kiki yeye eti mndu wa ukana ya bwandae hauka wanu nguwano nanyi yabo Kiki huwana nanyi kana ujwa bwandaya ikabala mkaufikiri ukana Kiki kana usubuti ya rejei harumenti kana usubuti ya rejei Moroni kana usubuti ya rejei homa siwani haja rangujana Kiki harejei rangujana abonge ngari mshiliaoni mumrenge Kiki mumfunge riwone banga muamini nezere sursullo nizo une fois Kiki ajo urengwa c'est fini ne regime ino bahia bonga womba Mungu Kiki arengwa ne regime ino isebonti ngari womba Mungu Kiki arengwa ne wandu wanu wajo gabiliwa wazingarwa watu wa mateka wa tolumi vuvuni wanjiao kamgwa benzi abonge wakomori watukufu kaanza rimwene senimbavi leo tiandise video yangu ya mwando shaijai kupeha hema adui wa sinyale huu imana kana ladhimu mtezeje mundo nondo amuno kaba hangenda unro shaila kitido mwenje bwa rengwa di seconde après
urejei shati rambua kaila isinyalewa hawinji video isinyalewa de bahanu yakaudanganyiha sha ngamsubutini mwambieni wa Komori ukana Deila Said Mohamed Chek anumru hamada asiye kapulwa kui inamna wandu wa rituali yao ili namna rituali yao wandu ngarijua ukaze plaza Sumanazali zonti pia de namna ya ladhimu ya njie ya sasanyenti ya Komori ili harumu ya akili ya hahe harumu ya akili ya Sumanazali de namna ya ushinda ya ramene hata aminisoifu hari yake presida wa komisio ya Union Africaine na hiyo kabatiwa katunga uzima wajoka urumilwa diplomasi hata aminisoifu yafanya strategia hata ya njia yake presida wa Union Africaine bwa Komori haukaya ngabo Kenya ngabo Madagascar baishwa raisi mzamani wa Bushini wa Madagascar kati ala hotori haukakati ne soutien ya Andre Rajoel ngabo ministre des affaires étrangères wa Djibouti yahimiliwa ni raisi wa Djibouti ngabo Raila Odinga ikao hahimiliwa ni raisi wa Kenya ebwa Komori Sumanazali ngurengwe ekonomia Komori pia ya irumie harumau ili ya hunde taratibu ya Romeo presida wa enna wa Union Africaine halafu leo inu kamujo kaurdia shinde ya behe amini sweifu na yabo Kenya ijo mkini hekema na wabulazali ya njia wakaufikiri banu lelo mtikiri muhadarwa ba amini sweifu kana una bahanu kabati bahanu wazali yalo nanzi ya zobira bahanu razingaro hazingaro mimi ngamjuo senanga mi okura ngabonzi andaru za saza virwa za ukazi derange ziazali mwandro hahe nae zenzi andaru hizo ngazuhenda za remane ba aruma frontieri nzima wadanganye ziazali yabona mjipange nro haukana wa Komori wa sawa elewa silu wa Komori pia ngabo wa Komori zemba za madzi ngabo wa Komori zemba za madzi washenzi wa madzi maburunku ya madzi walevi wa madzi wabungufu wa madzi waodo walo okote hanyu shahaini Mkomori aminifu hahe ne dignite ne honetete hahe no aminifu hahe wakati ndanyi haini Mkomori uji amini haini Mkomori uelewa namna zinongoze nao wakati ndanyi kungena mke yabo mbabuhe mdu amba kanale 26 menga mjofanya investiture baba tunga wandu amba ukanale 26 meka wana uka investiture leo tiwono bwa Komori harume page ya Facebook ya ministère wa environnement na agriculture wala gumsese wa maweni watia mafoto waonesa kana humedi msaidi ngebonze haruma misio ya ocean shakwa jatia kangu jihunro ntikadha tifulani yo pia wondo uharabu wa Komori wonde balbala waloniyo ngwa wahara msaidie na belu watorea wa Komori watorea ima kandida wala yabona wa aswime mrati tawe maudu mrati tawe tena mrati tawe haukaya nusodo zamba enamna bobelu wamba ukakaba ze usufangizo mbili usufa belu na usufa ijadi yode namna ze kiki zilo zinji yode namna ze buruhani zilo zinji yode namna ze Abdusoifu zilo zinji yode namna ze Mwinyi zilo zinji yode namna ze Dr. Salimu zilo zinji Stia dalane Vanu cette fois-ci ye nyama injaputu ne kenyama injaputu kabati ujua huila wa Komori
Kenya mainja putu kwa ujojo wila wala dehelilo asubutini mwambieni vanu ukana msaidie utinjie mrijo mriatinje mvuvuni habwandaye hawarenge japawa hawajiri hamilde hata 5,000 euro hata waende maore besa fara leo inti 2019 hena mna mwamba wakanga mfanya upasasyon yede na mna walo wandu wamba waka mna uifanya ngarlinda uba kiki haja jana mumrengeri wone baika kiki hasa harengwa ya wamba yu boom ngamjo uishet jojiri kamtina bobira nambabuhe msibabuhe namtoe ure mtito ure shoba hanu mazingarwa banu msamzingarwa kamtina bobira yabo ure no roho malomoni ngauchulubu hawana katoto wamba hazamadzi wamba haringwa defande uyezi na abo juzi haujana wakaudea yezi azali wanakatoto karna uvumba madina wandu warivumba madina ya hatu sikarna uvumba madina kamruvumba mrudina kamrungu mkalkwile sikaru tukalkwile wandu warongo wao ambao bashari hodembeni kabati mndu utojua kabashari eti mdembeni mimi bashari uhatu dembeni na bollo mdembeni ngam amini uka 99% haini mriazola dembeni nguni juo mindo nguni juo familia hangu nguni juo wanzaya ngujue zetu tabia za huwa nizaya yabo mriatido amba kana bashari hodembeni na habo jana wandu wao wakaudea azali wakaurenda azali wamba azali etimu ema hamadizo ramba oleo wakabezi azaliyo ya peu hamaleo hamadasi ramba oleo halafu shaihani mbuna mrehemu wahanu yaliyo shaihani haja harengu wandu wao hawa ni kahazi lelo Komoro Telekomu wandu wao kwamba azaliye mwema leo obo wakumori wazaru wao leo kwamba azaliye mwema leo Komori wakomo wandu wakaude azali jana wajawa hulwa watilo hazini kwamba azaliye mwema na wakamba azaliye mwi haini mndu yaonaze video za bira ya bashari hodembeni ngwele wanga mvumbu ondo yakonga mimi timmezi wa siasa mitimezi wa wandu wa siasa mitimezi wa wandu wa nome wa maloma ministri na madirektori hamandanyi wabamuo mwaka yuho mwade azali hata mwarenda azali tihindu hata mwamba azali timu ema azali timu hindu azali wapeu no ino wandu wa mzingiza mwaja mwabalozi hanywa nezi azali na ne direktori wa Komoro Telecom mzamani ministre de finance mzamani Shaihani Said Ali Shaihani leo inunganyi Komoro Telecom ngama mbaokana nyido kina harumwezi asumanazali goma balozi hanywa nizo makawamba abonge kamru haonumba hamadzi mrato ujwa mbaba hendo obi mrato ujwa mzalando obi ye mndu mwenze mijishi hui yamba ole mjinda hubi maudi ajambe mjinda hubi uti mroni kaleso harazi sana rengeze mimbari zinu na heba nrongo hao yabonga mlindo nrongo mbili ngamlido wandu wajibiwe ngamlido wandu waibiwe ngamlido wandu ambe tijau ngamlido wandu ambe jau yabaka bati mdu joka unshangaza yambe nrongo kadhaa wala bashari ye jau wala bashari hasisi wala bashari haheza hata mje mchangazendo do vie ministre hawiye directori hawiye secretary generali utorenga mapesa mango hizo wandu yeleo secretary general wa affaires étrangères izo ya rendandazi daine ministri wa hahe mfano ni ambassadeur ulo Ethiopia njizi na mwende
mrina to tinzabie ulo har mwezi ya azali ya tinzebie habaha yende Ethiopia yendo ambassade mani ambassade ya Komori yundi ho balo longement wiho ani de ambassade administrative ne residence ya ambassadeur ngiyo yabo bole yende ngujo hunda wandu hata wangu hatunizi walo yabo njizi yanzo yao baheze hunda manga ngazi jo ukiri kazi na ukiri shahawa sawa de place yabo mndu kujo kaonshangaza yambe hindi mbaza mazi rutujwa baba hanyumba rutujwa dada hanyumba kama nakamshila mshangaze vanu leo inu rihimi vanu ngarongo wao vorlona chida sharika ulinda kritiki rikaulinda encouragement yabo kama timu ndio kaushira shangaze yaribaize hanywa impossible dobi shenza mazi mjewira mazi purukula mazi mleva mazi etu kauri shangaza mndu hamanda mika pulokwi tabala sedi mwamecheki yabo wanazijomba nruhamazi wamba bashari na mdimu heye mwambe hizo mwanzo mwambe shaka mnakauzia ritabeze ndaona hii harumenti kama mnakauzia ritidenonse au kasisi sikarimetrezewa ni tikeza mafura sikarimetrezewa ni dimili sikarimetrezewa ni ndrongo chokayonti za husu karime hani rihulwa ngabo wahulwa o hamada nyimrongo wao muri menase lelo haribalanga menaseu nyimhulwa shasisi ti wandu wa uhulwa haini banu wa Komori ngamtongo ishia ile dina ni poro wa wamba bashari kiwani halafu hadi amba bashari hahulwa bashari do hulwa bashari hodembeni do hulwa bashari hodembeni do deezi azali hadi hulwa hamadu andwa jina wanikiloze vaiza postu wa Komori Telekomu wa balozi hanywa wa kaude azali impossible tujua ukangabu wandu wato wazalwa asubuhi na dhuhuri shasi wandu razalwa lanswiri ratorino hamkasi sharanino hamajembe kabati mndu joka uripokwi hapo ambao mtahadharisho mtume nase shanga mtahadharisho kana mtu najuelia rongo wao basisi karjalahu rudi tizamba banu yemna ijomba wala na mvumbu wabanu juzi harume video kana harumilwa ni msaidi mwanzo ya Ariandrede na Tanzania mahaburi ngajo kama hili shakabati mdu jonte na mharbati Tanzania ni mbe nafasi impossible kabati mdu jo shida nshangaze kabati mdu jo shida ntine marisiza hauka mimi njahamwa ziwala mfu shati hamwale ziwala mdaza hangu tikinaya yabole ugumsese homa weni yambude babono ndunaredwa na hii ni mndu mitamihuri mjini ndunaredwa na hii ni mndu mitamihuri mjini ndunaredwa na hii ni mndu mtaweni mdunaredwa na hii ni mndu mtujini mdunaredwa na hii ni mndu mfumbuni mfano shati belu paske belu yeti mfumbuni belu wala mtuliara ya bushini shantiredwa na hii ni gumsese homa weni yambude mruma weni yambude dojo kaondenda na hii mimi umedi msaidi yangu nipangi oku hai mdunaredwa na hii mndu muikoni mfano shamru muikoni timri azalwa ikoni mru muikoni nande dona ini mru moroni mru timri azalwa il marufu mru moroni shansire dona ini mru hama depute Fatahu hauka depute Fatahu ngamjua kana mdadzahahe ze aswili za mdadzahahe zoza dembeni hamadami vonlo mdembeni
yaweti moroni na nrendwa na hii ni mru wa aswili za kintujini shati mjeni mumtujini yawole unga mteho uhamba gumsese homa weni yambude ngwanzo ya nifainyeuku ya ndende nai mrudo nendwa na hii ni mru wapwa mji mtiti mru wapwa mji muu mimdembeni hosheni roumeni ya bobo gumsese homa weni ngutahu nipangieku yawe mahaburi ngajo kama hili ye mahaburi ngajo kama hili haukuba hanu sara zingara rizingara ngasi anform ngarjodisa rizamba kabati ujo shirishindari shangaze yabo bwa Komori ananzo ni to ina so habanu haba hai linjo ba intervention yangu ino nione seka bwa Komori enti ya Komori ketulinda ma africain wapo harma Afrika Mashariki inurilio hunu Afrika del Est Africa Tanzania, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Ethiopia, Sudani, South Sudani, Eritrea, Djibouti. Komori ketulido wandu wa hezen tizo na zivumbu wa vanu wajiwa wani Komori. Komori ketulinda wandu walo Afrika Centrali, Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Guinea Equatorial, Central Africa, nezenti jimla za Central Africa. Komori ketulinda wandu wa Afrique du Nord, Egypte, Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Yenti ya Komori ketulinda Afrique de l'Ouest, Nigeria, Benin, Senegal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana. Komori ketulinda zentizo. Komori gelida wana wa Komori wajitole wakomboe enti ya Komori. Komori gelida wana wa Komori rawamera washe wakomboe enti ya Komori homihononi ya rengwa ni mafujari wa zingarenti ya Komori hamvu wotina hata amdi tukayonti haukawa wandu walonenti ya Komori wapointi ya Komori sheo wairende tihindu wambangwa wani ya Osman Azali warelesenti ya Azali enti ya Komori na Osman Azali haukawa pointi ya Komori sheo wairende tihindu waifanya uchamfu enti irende haufudhuli warende enti hatunai haba haka bati mduto elewa uluharume dunia ya onaze tabia mbi za huswe Komori ya toelewa ukana enti ya Komori irengwa ni mafujari mwabanga nyenti ya hatu mndengenti ya hatu mateka shampwenti ya hatu sheo haukaze tabia za jiri le 14 janvier tabia za ubungufu tabia za ulainifu tabia za uwenefu ikao dizo nakanza dini mwambieni kana bugumsese homa weni na belu azalia kadaina wandu wenji azali no enti ya Komori kejaporane aibu kejapuha sheu nyinyi lelo njamtende enti ya hatu muirende tihindu muirejezaru mabungufu muirende dakandaka kabati mdu haba haudu haruma dunia wanzo yaishie Komori ivumbulo kabati mdu lo haruma dunia kamili re Afrika yote pia yanzo yaishie Komori ivumbulo
sababu do ulainifu no ufudhuli no utihindu mwaurenda nti hatu bo wandu mahimilie mazingara nti hatu hamvu haupeu haungutihindu ngamfikiri ukanabo namna mwarenge nti hatu mateka kabati wandu wa mtwali yaoni ili muitoe mioroni hanyu zundabo na mkane mvu na mke majaswiri na mtoezibwi na shamti bandaye hakubanu wazingaro msamzingaro oba hanu masamwaele wandu wa mwelewani nyido wandu matendenti ya hatu yaja yakaurejeidi ngoni haupande wa akiba upande wa maadili haini ndongo tukayonti mrejezenti hatu dingoni mrejezenti hatu kana keitu existe kabati mrulo harume dunia ustehenti ya komori hasababu nda nyibo mazingarenti hatu mairenda yo ulainifu mairejeza dingoni maifanya ufudhuli hata mila ti dini ilio harumenti hatu leo yabo na mrengezeze nyumba za hanyu baizo dezuka prison desjokana residentiel za hanyu mjo umetewa shabu hanu mzingaro wahanu mzingarwa leo gumsese homaweni rungo wa baba hata shanga muhambio bogumsese homaweni ambude ukana cette fois-ci keitihama 2019 marenga kampanyari mwamete ya residence surveillée vahewa jina watawa leo mtu wa baba hata ili mshangaze kiki ya tise komori hasi hijana ina mwamrengele ori wane ili riwone kakwelinga mmetrize uyenzi bangani mlabioni haino katikiki ya jurengwa yule wakati mjuhelewa kana wanu ngabo za pangwa ngabo mapangiwa amjokai ho mdobabuha moto sasa mwifanya kana nyinyi do mwatende kabati mdujo shida mshangazeni na yabo nyinyi wandu wa nyinyi wandu wa Humedi Msaidie na nyinyi wandu wa Beluha gurla itwa nyiti wandu maunika wandu leso eba Jai Hamada Shamfi ministre de la justice ola waziri kaweka subuti ondo hao ola waziri ulo na parti daena na mndu mzima mtini mwashongo parti ya Jai Hamada Shamfi daena digomo mtini mwashongo kabati mru wabili yemliba dolo na leso za hambia wandu mruke parti ya henda ya eche vanunga mjuka ushangazamba rongo wao ngamjuka ushangazamba ngamfikiru kabala buma time na mharbati wala na rongo wa video na bakananga manzo muri ranganye muri uwe yabonga rutuka udaza nje marabari tataye ngabo mjuka ushidara shangaze kanga mru wa ushangaziwa mru wa urutinwa marisiza kanga mru wa urutinwa marisiza wa ushangaziwa utindami mimi msubuti nzambe tindami mitide mndu wa ushangaziwa haukandi zo nitodo hamba banu mru hamanda mi kapula ku ni belu haukana niredwa nai ni mkomori asampursa shatima ndo wazalwa Diego Suarez na Tuliara kana mojo kwa ujawandende nai na mje mwendende nai Tanzania rwane makarna udaza karina udaza ngarudo urongo wa rambe yabona mwambe mtambe na mkritiki na mwelewe na msise na mheze shabanu wanewe mna mpango wasapangwa wahanyu namna mwapanga mrede wandu nai de namna mwapangiwa mrendwa nai
shale 26 mega abo kabana ufanyi passation yabo azali ngena intere ya pare makandida wala wafanye mahadisi wahunde shawiri la huende senti ebanu azalide mwenza ankili haye charmenti ya Komori, ebanu azalide mwenza biswara haye charmenti ya Komori, ebanu azalide mwenza hikma harumenti ya Komori. Hata nyinyi mwamilia nyoti pia kamtuona mndu katida etide yalona hikma da hibi strategia zali yaifanya, da hibi amani zali yaifanya, da hibi biswara zali yaifanya harumenti hatu kati urenda na yenti hatu yabo nyinyi ngamwele wakana banu azali ngurendondro ebanu azalinda zibi yazifanya za maanjabu harumenti hatu da zibi maanjabu azali yafanya harumenti hatu ya utongesa kane kapati mndu katida azali asababu indi ndongo indi de ila hemdu sandai ile rahindri ijomba azali de mndu ya ladhimu ya tendensi hatu aeche kabati intelligent katindaye kabati mndu wa hikma katindaye asababu indi wana wa Komori wasoma walona hikma walona uwezo wa ndesenti wandu wawanienti hatu hamando wandu wawanienti hatu wafungwa wakati wa tambu na mashaka wa mercenaire wandu wao pia wafungwa ili wawanienti ya Komori leo inua zalimu tujuja uruwa marambani mndu waka muharbatu ya harumenti hatu hanja haruma malarieri ya gari hata wendo ambasadi ya Faransa ya bandaya bali wa Komori udua zaraka leo inu ngono wandu wa 55 63 ans 64 hata 70 ans haruwala de majweni wajukauru menti da unafatihu wafanya ufatihu kwezi gumsese homa weni msaidie eze kwezi zae pia ngizo ufusoni mfatihu wao pia ze belu wao pia wafanya ukwezi ufusoni mfatihu ebelu eye msaidie ngorumu azali urengwa utulwa rume guvernoma sababu dabo ambaze azali ngizo zinjika ndani warengwa balwe hanywa wanungwa jua wewe tabia yao bomsaidie ka wewe ebo baba yao do ko tongesa unomi wa ministry msaidie esa tongesa wa ko unomi wa ministry bomsaidie de baba yao shawati mrulo na ndongo wati mrulo na hikma wati mrulo na uwezo wati mrulo na biswara wati mrulo na ufanya analizi wati mrulo na vision bomedi msaidie dauno wa ministry wati pia walo armezi azali kabati ministry ulo na vision kabati ministry ulo na biswara kabati ministry shapia kwezi usoni mwafatihu ya rabbi nafsi tizamba banu juzi harumazi video za hangu zabira mbuna rabie ye mahanjabu yafanywa harumeshe si washanzuani yatongesa wanzuani wenda urenga azali hazifafa wani kapati mwanadamu ya jusubuti yambe kana nzuani ifanywa manjabu nzuani yeze nongoza fanywa nzuani Allahu Akbar shauba muo na wala wana mwari walo harumaze kwezi na umezi harumosoni mwazi azali watunguka walo yabo watungu hamba nzuani jao nzuani ngwa metrize uhanrabo vanu na mwelewebu wa Komori mlamuhe sisi rilorma zentizinu wanungwa wazijua wamba ukana haini nti ijihunda uharuma isiwa ya reaksio ya hao kija paruka sawa nele bara ani dezentizinu wajina ngari wana we dalilu wanu tuka azali hametrezenti ya Komori lebumba la hatu hena mnarajuha harumenti tila utongesa wanduate mharbatu harumenti haukaini wanadamu wapo harumazisiwa ize reaksio za hao zontinti yede mana chamanti ukua Komori ngwa jibi wao nizirende wao harumenti tukua Komori ngwa rema ngwa ambraseu tukua Komori ngwa jibi wao tukua Komori ngwa rema okoti tukua Komori ngwa enshi unro sha ripuha harumaisiwa hauzisiwa
yezisiwa rapuha ze reaction hano hama Tanzania. Reaction ya he wandu wa Zanzibar tisawa ni reaction ya wandu wa Dar es Salaam, wandu wa hizi ndo jina aima emijimiro jina haukare puhar mabara wandu wa puhar mwazisiwa ukwa reagise sawa na wandu wa bara shabani tu ukaunu uhara wa ukangwariao wandu ngwariao humedi msaidie gumsese yedaba dorelelwa kama mdu kwa ukamhara na daba haukadaba hana ndongondaro daba yo ufuabwe daba yo rohaure daba yo ulazio zinji shadaba kadorelwa yabo kabati mkomori leo ulomhara na humedi msaidie haukakabati mdu ajo kamhara na daba do haure daba wandu kamhara nae houre utujonjia mdu daba mdu kamhara nae yatujofabwe daba wandu kamhara nae heula zio zinji hiyo humedi msaidie na belu wanu madaba maru haure watu na hata vision watu na hata fikra mduja humedi msaidie yafanya abonuma ya ukaministri shaka tulolea ukana banu yeye hamerite ya rume ya wima na tufikirizo na bukana yeye hafanya abonuma ya ukaministri shahomalu haure mapamazi zirudu hamba baya wana ulego na mrume wandu wache warende nai watu rume wandu warendo wandu mawaruma nai pwemba karna ukawahara tirongowe karna ukawahara kakaramba ezembine zenjema zilo harume masiwa ya Komori haukaya sido wa uzamba zishanji shindo wa uzirenda zishanji sindo wa uhizihimilia zishanji ngabo wajorumia zitendwa hamvu ngabo sisi rjozi ngaremba hazinu ya urongowa ili zishanji kabati marisiza kabati mintu shangaza wandu wae watike wandu wanshangaze haukamru kado shangaza mwanamme hamanda haukamwanamme hakategori nda ruhonda nne mwanamme kashangaziha haukayujua hambakana tijau mwanamme karelwa mbeye haukayujua urema mbeye mwanamme kaju hamba ya dabaye hanywa haukayujua hamba baye hanywa yabo kamna ujua urishangaza. Donc izo kweli Habib Marwani izo kweli msaidie hafanya abonma ya udirektor de campagne rawahu kiki izo kweli kiki azamba shaila de namna ya mru utona ankli utona hikma utona vision de mana kiki akahamba he namna ila na bukana hakaujua uya mrongo zao kiki atwambaze azalingizo zinji kandani ai msaidie hamba za azalingizo zinji kandani msaidie hajamba ekazali hadi wazakoti beti salama na mwambie yamnike 2016 leo inungu juambia azalie mwema ya Rabbi ebanu uwo mndu ufikiri inti au uwo mndu ufikirie mbayahe uku sirungua kado zinji bwa Komori amfikirukana eza hamba tamba zinji kabisa ukabala tandisa video ya handani ijai rejedi ngoni ire mwasinyali silofikiri ula do mwenje shabala ire mwasinyali dimana na zamba ukana na mremeje muzinji harumainu au kabanu ngabo wandu watoelewa ukana kwa ushida warishangazi ingerika Komori ritujorongoa eza ungwazi rende hezujorendea fathari kaburu to Komori ngabo wanazijomba wanandrohamazi waelewa ambo sikabanu ngwajo kwa ushinda waribaeze hanywa na sikuwa na ushinda waribaeze hanywa ngaruduru ngwa ina mnaranzao rihukumu ina mnaranzao hezi tendwa zijiru harumenti ya Komori sikarutu yenga mndu ngarenga uzitendwa zi na upeu na rohombi yundi zirengao ikawandu wanu riwavumbua harumaze video zinu wandu wanu riwavumbua harumaze video zinu ikawa hundu hikma ukana banwe mana riwavumbua onde zetwabiambi wazifanyao
wafanya njema roto zamba kwa jamba kana wafanya unjema karna uzamba yabo ngani mambo Mwenyezi Mungu na ruombe dua habaha Mwenyezi Mungu yajailie masiwa ya hatu yake harma amani na usalama haukekanga una amani dizo azalia joji rande konti ya pareo ya parowandu waladhimu wa hunde solution Mwenyezi Mungu na jailie walo molo pitali Mwenyezi Mungu wawe unono raubonzero ndani Mwenyezi Mungu yajailie walo harma research za utahawandu washe Mwenyezi Mungu ya wawe wandu washe wa halali wa hairi na baraka wanzao kana wahunde wanraume wa halali na wahairi na baraka Mungu ya wabe insha Allah Mwenyezi Mungu ya rejailie yenti ya hatu iroho mihononi hahema dhalimu waloni insha Allah taala yenti ya hatu iroho mihononi hahema dhalimu waloni insha Allah yenti ya hatu iroho mihononi hahema dhalimu waloni insha Allah taala rikiharmu amani na usalama Mwenyezi Mungu ya rejailie yenti ya hatu ike mfano mwema wa hezenti zindwa jina baya bondo wakati joroha harumwe mihononi haima fujari wanu insha Allah Mwenyezi Mungu ijailie wandu wale mwarze AVC wale mwaze paralizi Mwenyezi Mungu ya warejeze ze roho ya warejeze ze ankli wanzo wana Mungu ya wabe wanzo wandu umemru ya wabe wanzo wandu washe Mungu ya wabe insha Allah ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu rukusudie zjoka na hairi na si harumenti ya hatu kamungwa benze Mwenyezi Mungu rijailie kamungwa benze roho harume mihono ya hema dhalimu ya hensi ya hatu insha Allah Mwenyezi Mungu rinke unono na afya na umuri rikane muori wone hensi ya hatu iroho wa mihononi mahema dhalimu yalo niyo kamungwa benze Mwenyezi Mungu rijailie urinike unono na afya na imani na usalama rikane muo rizione wanduwa roho wa mihononi hensi ya hatu iroho mihononi mahema dhalimu insha Allah Mwenyezi Mungu rikusudie za hairi na si harumenti ya hatu enti ya komori biidhnillah amin baladina hadha haswa embajini amin baladina hadha haswa dengongwe amin baladina hadha haswa umji wa dembeni kamgwa benze insha Allah Mwenyezi Mungu rinikeza hairi na si umasiwani hatu Mwenyezi Mungu kausa wanzuwani walora haruma irumbishi walora haruma imanimbi waona wanzuani warendwa unai waremao makoti Mwenyezi Mungu warende nai haini mrujibiwa ezi hundrao Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haini mrujibiwa ezi hundra Dr. Salami haini mrujibiwa ezi hundra Dr. Archimet haini mrujibiwa ezi hundrao Dr. Salami na Dr. Archimet Mwenyezi Mungu mhukumu heni ambia hahe kamgwa benze Mwenyezi Mungu narihensi na muori wani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ruwane Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya rohozi fungweni aliyo insha Allah rijwa ujibi wa haswanti hauka haini manadamu ya lona mrumshe ya hunda hikma ya lola ya zaya wana aminu kana katujibi waneza hunda mbaba wa zaya wana Ahmed Abdallah Muhammad Sambi miti mru wa Sambi miti mru wa jua shanga mumbodua Mwenyezi Mungu ya jailie bahanu Sambi ya tilwa ya rohe haraka ikamgwa benze haukaya haini mbaba wa wana yo huomba eze njema yeze nongoza hundra Sambi ziti hunde mwanadamu Islamu hauka Sambi hafungwa he mahaba yahe hafungwa he roho njema ya hahe shaka jafungwa hazitendwa zi ngarijuwa uzo tipia bwa komori Mwenyezi Mungu na jailie ya hifadhuye masiwa ya hatu ya hifadhuye miji ya hatu ya hifadhuye hosoni mwema fujari wapeu walonensi ya hatu yenu kamgwa benzi Mwenyezi Mungu na jailie uwandu walona zenzia neze biswara za ukanazalia roho ya toenti ya hatu mihononi ya hahe ziwasuli hasalama rikani mori ziwone riwone humedi msaidie na belu wenda hezivuhune magungunu bwa komori Mwenyezi Mungu na jailie rikane mori wene belu na msaidie wenda hezivuhune magungunu riwaremema ugungu hizo warenda wensi ya hatu insha Allah taala Mwenyezi Mungu na risaidie maisha ya risaidie joka na hairi na si harumwensi ya hatu Mwenyezi Mungu kana zimshindao komori ile mewa
Komori hamuo Komori isihintini Komori irende hati hindu hasababu duandu waluwa watende enti ya hatu. Mwenyezi Mungu kuoneswa Komori ujisa. Mwenyezi Mungu kuoneswa Komori ujisa. Watu wa maadui wa himili enti ya hatu wa irenge enti ya hatu mateka juma haushangirizi waho wandu watu ufikiri ndongo katide zembaza hao neze famiza hao. Hemgwe Wakomori ngwanza uwa one senje manadeka huto wasuma nazali na wandu mwemilia. Mwenyezi Mungu Wakomori ngwazenje mawazilinda odoka huto wasuma nazali. Wakomori ngwalinda ondongo nzima doka urende azali ya tife haukasontipi anga doka hufa. Wandu wahimilia azali wa tife haukasontipi anga doka hufa. Shawana wakane muo waone ukana enti ya hatu irengo ni wandu wa jinangwa irumao watife haukasontipi yude nzia ya hatu wani tojo kirintimize video inu vanu. Mwenyezi Mungu ya nrenge haukado siku ya tamani na wandu wa jina watohelewa kabanu haini mdungene ntwahe. Mwenyezi Mungu narihensi na muo Wakomori ontipia waone ezi ya enti ya Komori iruho mihono ni mahema fujari wanu injia mihono ni mirwa jina wandu waadilifu wajo ufikiri enti wajo uyende sayenti wajo uibeha hule hamadezi enti zinrwa jina za Afrika insha Allah. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu rinike imani zembiyo rizifanya wabanu zenongo rizamba wabanu. Ramasihu ramasihu bo Mwenyezi Mungu juma hutuhamba vanukar tuhamba riliride wandu walukar tuhamba iliripe wandu sheo kartuhamba ilipe wandu sheo kartuhamba ride wandu kartuhamba ridhulumu wandu shangarambao ili zenongozi shanji harumenti hatu wakangazi merite uzishanji engo wandu wanu watu shanji kwa onje marutojua himilia. Mwenyezi Mungu to enti hatu haruma hidza utenti hatu haruma wewe enti ya Komori insha Allah urti haruma rehma urti haruma baraka ranzane ridiri wandu waliliwo wana wandu wawulidhulumlo wandu wa mahao wandu wadhulumlo wandu ze famiza hao. Mwenyezi Mungu narjaili rikane mori wonu wandu wao watukotize zenongo hizo wahundwani mbiri zione kama wabenze baka baye mwana wanaziwana wa Faisal Abdusalami ni mrumshe wa Faisal Abdusalami ngwatabi hao kwa jajibi weza hunde mbaba hao ni mruma hahe na mdaza hahe nwananya ngwashelea Faisali wandu wauliliwa mutui wandu za mutui ngwa mwesheleao wandu za Salimu Nasoro ngwa mwesheleao. Bahi Mwenyezi Mungu na jailie sha Allahu Ta'ala rikane morizi wone hunde mafujari warenda wandu waonai hawonti pia ze bapale ze Aimani ze Fahadi ze Muslimu wandu zao wandu warenda na hiyo Mwenyezi Mungu ajali wandu zao waone wakanemu waziishie wazione uko wandu warenda wana haona hiyo warenda na insha Allah. Hemgwe rinike imani rinike biswara rikane mori wone wandu wadhulumu entu ya hatu riwaone wenda hawazi wenda hezivu hune magunguni kama benzi insha Allah. Ya Rabbi bo Mungu sitiri enti ya hatu ba enti ya hatu ngekozao enti hatu irengo mateka bo Mwenyezi Mungu rikusudieza hairi bo Mwenyezi Mungu usirenge wandu huwatendeza wandu wa upeu na rohombi na ugangi na uharaza ugangi. Yemgwe wakati uja wa usaidie Komori wakati uja wa ukawa wandu wa dhulumu ya Komori warende tihindu. Ya Rabbi Yemgwe wakati wa ukauonese utungu wandu warenge Komori mateka uja wakati wa ujibize Komori uja nadabu uja urengwe madhalimu wanu uwarende tihindu. Yemgwe kukausedira dingo hibo wakati uja. Mwenyezi Mungu kukausedira ba wakati uja. Ya Rabbi Yemgwe utiripulie mafundi wai wahimilia ufujari
kabati mfundi wa kweli wara ya dwanziwa harumwe jini harumwe kamili ya Abdullahi haya haba hatumbu mpaka arende hatihindu bo Mungu muonese utungu wa ulimwenguni ho wandu pia ze Abdul Hakimu ze Ali Haji warende tihindu mafundi wajuwawe dini wajuwawe Qur'ani wajuwawe mishinzi ya hedini wahimilia ufujari wa sumanazali warende tihindu riziwone bo Mwenyezi Mungu ya Rabbi bo Mungu wakati uja wa usitire Komori wakati uja wa urende Komori hindu wakati uja wa uone swandu wanu upeu wa huwa Komori wajibiwe bo wa Komori ngwako zao wa Komori ngwa tabi hao ya Rabbi bo Mungu ya Rabbi bo Mungu risitiri ngarduwona na tena insha Allah ngungu jori nikeza hairi ngarduwona na tena ngarbo ngarlahana ubanu insha Allah ta'ala ngarduwona na biidhnillah wa na'fu minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh msota tuko tukuvavi tukusas ngungu jori nikeza hairi insha Allah tuklas tukuvavi marhaba tuko